Thokozani-ke bantu abadala emagumbini yomhlaba, bonke abantu abakuzofinyelela kubona lo mbukiso obhanyabhanyweni omkhulu uKhoza, uDr TLB, uma bizwa ngekhwela emphelandaba kusenkabeni yeTheku emphelandaba wasabele phansi lapha empangeni. Lo msebenzi-ke ngakhuluma ngawo kwimpunga yeSintu TV, abantu khanga uthola ukuthi abayidingi zonke lezi taputapu. Yonke lento othola ukuthi kukhulunywa ngayo kuthiwa ziyigubhu, badinga nazi inkamba. Uthola ukuthi kunokhamba nje ozothi uma ngabe sekufika bese masikumisela lona sikulungisela lona nje sizokufakela nje mhlawumbe inyongo yenkukhu ethile, ingaba mhlophe ingaba njani, bese siyakwenzela kuyafika-ke usetshenzwe ngalo-ke lolu khamba-ke. Ziyihlahla lezi ey'fakela, ziyimpande lezi bantu bethongo ezivula inhlahla yobudlozi kumuntu, inhlahla yedlozi kumuntu, inhlahla imembathe, inhlahla eyibone, inhlahla ivuleke. Ayikho-ke into engikholelwa kuyo mina ngaphandle kokukhulumisa iy'mpande. Lokho okunye kokuthi ngisuke sengikunenezela sengijika iy'lwane, kulokho okunye engikholelwa ukuthi ngiyakwazi ukusijika-ke isilwane bantu bethongo, ithambo, kusukela kungaba yithambo, kungaba amafutha, kungaba amaphathi athile azo lezo y'lwane. Asinazo iy'cubu zabantu, siney'cubu zey'lwane thina lapha ekhaya. Iy'cubu zabantu asiy'funi ukuy'sebenzisa ngoba siyoze siboshwe, kodwa lapho uma sikumisele kanje siyafonelana nawe sikutshele ukuthi hhayi asikwenzile kanje wena ngoba unesiqiniseko sokuthi uzofika. Ake ngikhulume-ke lokhu-ke, uyabona umuntu esimenzele lolu khamba engavinjwa ukuthi kushoniwe kuphela futhi kushonwe egcekeni ekhaya kubo, noma kushonwe kubo kwakhe-ke, noma hhayi kodwa isihlobo nje ngempela angasondelene naso. Engavinjwa ukuthi uthe eze endleleni wangena engozini ethile, kodwa-ke angiboni ukuthi kungenzeka lokho ngoba kuyakhanya, iyakhanya indlela yakho, ulala uphuphe kamnandi ngoba siyaphahla sisho sithi ngalolu khamba simisela-ke usibanibani, siyamlungiselela, simcelela indlela yakhe ngoba kunomuntu ongazi nokuthi kuphahlwa kanjani uma ezohamba eyokumelaphi wendabuko eyothola usizo. Sikwenzele-ke bese siyasho sithi hhayi olukasibanibani-ke lolu. Kuyenzeka zibe ningi, uthole ukuthi ngiyikalile amakhandlela ukhamba, ngiyazi ukuthi lolo lukabani, lolo lukabani, lolo lukabani. Akhanye amakhandlela kuze kuse exhumene nethongo lakho, ekukhanyisela ubusuku bonke, ekukhanyisele indlela zakho lapho kwake kwaba mnyama khona. Ngisuke ngizokuthembisa ukuthi uma sengikuthatha ufike uliphehla lolu khamba lolu, ulukhulumise lapho olukhulumisela khona, bese ngiyakuthatha uphalaze ngalo, uphalaze ugeze futhi ngalo, bese siyakukhipha lapho-ke sikuyisa kuphi na, emanzini, siyokugeza empophomeni, sikugeze empophomeni, sikugeze empophomeni ngezinto ey'thile, sisebenzisa amaqanda, sisebenzise ubisi, zonke lezo zinto lezo, ube muhle. Siphinde futhi sihambe nayo le mithi lolu khamba lolu, sesokushaya ngalo-ke manje sesilinezele ngamanzi empophoma, salinezela ngamanzi empophoma, uphuze, uphalaze, ukhiphe yonke into eyisidina kuwena ngaphakathi, yonke into obumnyama, kuhlambuluke abantu abadala, behlambuluke abantu abakuphathela inhlahla yakho,
bekhanye, bebesekukhanyeni abantu abakwembethe. Lokhu ngidlulisa kukhuluma nje izinto eziningi njoba kubheduke lokhu kubheduka okukhona, izinto eziningi zonakale sikhona, abantu besazi, besibona, besifonela abanye kodwa beqhathanise ukuthi lo muntu ongabiza imali engekho kanje, ake ngiyeke umuntu mina engizomkhokhela impela nje ngizwe ukuthi ngikhokhile. Uzwile ukuthi ukhokhile? Ya, usuzwileke-ke manje ukuthi ukhokhile, uyalithola yini usizo. Mina ngikholelwa ekuthenini kumele ngiqale phansi noma ngaba nemali eningi ethiwa isikhulu sakuphi, angikholelwa ekuthenini sekumele manje ungikhokhele ibhenki lakho lonke, ukhiphe sonke isibaya sakho ekhaya. Uyabo, ngikholelwa ekuthenini izinto zakho kumele ngiqale nje kahle phansi ubone ukudlala kwenduku. Nali-ke leli ibhuhlu, igobongo, ukhamba kusuke sikusebenzisela khona iy'hlahla nje ey'vuswayo-ke mhlambe ngenyongo yenkukhu, kuya ngokuthi siyayifaka yini inyongo yenkukhu. Ake ngidlulele la kancane, ake ngidlulele nje lapha kancane. Yabona la, yabona kudidiyelwe la, kudidiyelwe kuleli bhodlela bakwethu, kudidiyelwe kuleli bhodlela. Yabona uma ngikhuluma ngesigubhu, lo muthi ngeke ngawudidiyela ngawufaka esigujini sale uswela lajuluka waphela umuthi sengiyabona ukuthi hhayi angiwufake la. Bafowethu, kudidiyelwe la, iy'hlahla yila, amathambo ey'lwane, amafutha ey'lwane kula. Siyayivala ividiyo bafowethu, lapha suke sesikwelinye izinga la lomuntu ofuna into yokuphakamisa ibhizinisi lakhe, sikuhlanganisele sikufakele bese sithi cho la ingunaphakade la, lokhu kuthaka lokhu into engunaphakade kuthiwa nje cho into encane, ngisho ngathi ufuna ibhodlela. Thokozani-ke bogogo nomkhulu, ngitholakala Empangeni, KZN Empangeni, 078 28 27 948, 079 441 0838. Ngiyathokoza bogogo nomkhulu.